Tuhanta, imasuki hita minggu Advent napaupatkon, napatugahkon dohorma paroh ni Yesus si paluahin. Alo-alo, janah jalo hitama ibagas gok malas niuhur, songon parmahan na ijia gok malas niuhur manjalo barita partubuh ni Yesus si palua. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah. Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Pinuji na ibata ni Israel, halani ito hudo bangsani anjaha ibahen partobusni. Ipajongjong do bata tanduk haluahon irumah ni si Daud juak-juak niai. Napasing Tuhan parkuasa. Napasing Tuhan berkuasa, Arion Nabi memuji Naibata. Napasing Martonggo mahita, ham Jahoban na ibata janah Bapa nami na inagoriatas. Pujion nami doham, halani na dop isuruham anakmu Yesus Kristus paluahkon hanami kumbani dosa pakon hamatean. Sondangkon hamma bohimu huban nami, asilapin sitong panjalo nami bani Yesus Kristus Tuhan nami. Rajai hamma uhur nami ase marunduk niugur hanami marsombah kubamu. Jalo hamma tonggo namion marhite Yesus Kristus si paluahin. Amen. Ise na boy tondok bay lapomu, pitahulanan na porsayain. Mandoding kita humbani haleluya nomor 467 bait sada 2 pakontolu bani bait tolu riap hita jongjong. Pitahula
hita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogoh naso tarimbang, sito palangit pakon tanohon. Nasusido ham janah paridop nyuhur bagal, lang namin talup kanami roh hulobemu halani bueni dosa nami. Ay gatido hanami lang martenger niuhur hubamu, ake pedom maihataon ham ban nami, ase pita ham hasanay bata nami, ulang marnay bata na legan. Tapi gatido lang ihapor saya ihanami ham, marhitei martenger niuhur hanami, bani na legan. Halani aido, ase roh kanami hulubemu, masopot kondosa pakon panlanggaron nami. Holong maateimu, say marpangula ki maurmu mangidah kanami, sasap hamma dosa nami, anjaha patotap hamma hapor sayaon, apa tenger niuhur nami hubamu. Roh kanami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si hop-hop kanami. Amin. Tangar anjaha hapor sayai hitama hatani na ibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata, hatingeran niur anjaha bonardo ia manasap dosata. Apa paborsi hita humbani haganup hagedukon. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halaniai pataridah kon hitama tanda-tandani pargoluhan nabayu. Hasangapon mabani naibata ibabou. Amin. Domma roh Yesus manrotap kontali, kuasa di dosa salpuma izin. Mandoding usahita humbani haleluya nomor 410 sia, bait sada das kubani bait opat. Domaro Jesus na mamalasun, alma origa Tuhan atota, sana sana sito musurga Yesusun, naramar saur dos
Natar surat bani Roma bindu 10 tolu ayat ni 12 das hubani 10 Nalaho salpu maborngin nadohorma siang ni ari. Aipe tanggali hitama pambahenan hagolapan. Anjaha pakai hitama sinjata haliharon. Tipak ma parlahota songon napatut arian. Ulang marmangan-mangan apa marminum-minum. Ulang marhabutakon apa uhur na somaila. Ulang maringor apa marsimburu. Tapi pakai nasiama Tuhan Yesus Kristus. Anjaha ulang ma balosi nasiam daging nasiam. Laho mamuhoi hisap-hisap ni. Amin. Martuah do na manangar hata ni naibata anjaha na marimbagas konsi. Amin. Pasir sirhita usia doding tahun bani haleluya nomor 330 sia bait sada pakon bait 5. Saksion hitama hapor sayaon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanoh on. Au porsaya bay na bata bapa. Abang langit pakon tanoh on. In pena puji ma ia ai ma Tuhan tanai bata.
Mandoding usahita humbani haleluya nomor 27 bait sada 2 pakon bait tolu. Sonari berehanami panorang ati padong hita nalaho mambahin kesaksian. Shalom Bapak Inang yang dikasihi Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya tidak tahu ada berapa puluh kali dalam satu tahun saya membaca dan mengulang-ulang ketika perasaan tersesat. Dan saya tahu semua kita di sini pun memiliki pergumulan yang masing-masing berbeda. Tetapi kita melihat bahwa hari ini kita boleh ada di sini dan boleh memasuki Advent yang keempat itu karena kasih Tuhan. Sebuah pujian akan kami nyanyikan dan itulah isi hati kami. Dan saya yakin itu juga isi hati Bapak dan Inang semua. Masih ada 10 hari untuk kita menikmati kebaikan Tuhan, untuk kita bisa berdoa supaya kita bisa kiranya
masuk di tahun 2025, dan semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jalanmu tak tersangka,